Nga to, di ko mo. Nagnato. Saan mo naman daw? Itamo na payag ko. Dapat daw. Ay, sus. Kasla, the red horse. Naglaglag to ti puso, ma. Ala, kasano ngayon daw? Dito naglaglag to nga kalding. Abay ngayon nakita daw, kadingunan. Aguray ka pa, Siya ti doktor, ha. Naglaglag to bang anglet. Sobret. Hello daw. Kumusta ka daw? Damanin. Damanin daw. Si kamanan. Agsakit kamanan. Ngarod daw. Sakit na manang. Sungar nga damanang. Pauna yun. Anya manin ti marikrik namon. Kanayon nga, agsabsabat ti kitay ko daw. Kanayon nga, burbur ti daran. Pinaplang ka nagpa-laboratory? Kana mo nagburbur ta daram? Ngarod daw. Kung ano ag UTI naklaang. Nga maamaw, tagburbur mo dahi ti darak. So ngayon baunda mo man dito kanyamon daw. Agoray ka man ta, i-check ka man marin. I-check ko pa lang nga ta daram, ha. Kunam ka agburburok ta daram. Apay nga nga taulo daw. Ang kadi nga dito. Dito, tagpa nga to ti dara. Ay, kasi kadi daw. Kailangan sa ti daram mo, ha. Madungag mo to no nga to daram. Ay, wundok, nakangangato. Oo, nangato nga. nangato. Nangato nga talaga. Nyamutan. Nangato mo tinaytan daw. Sus, apo, Kasi delikado ano ka. ngayon daw? Ang nadama ti bagin. Sos! Po! Nagngato ti kurikor mo! Nagngato! Kasi anong naman daw? Itamo lapayag ko. Dapat Itaray! Ay nga, itamo lapayag ko daw. Kasi ano No nga? iti lapayag na bara, kawawata ng ato kurikor mo. Ay, Kurik kasi ka ta, i-check ka dahito. No, ng ato kurikor mo, napaspas mo tipitik ti pusom. Lachik mo mga rodok. Timpusaw. Apay nga dito timid ko daw. Agoray ka, kasi no, dahil ti ganing niya, di ba, dati ti pusom. Dahil titon, yasadig mo ton, o, di ba? Ay, wala, nagasidog daw. Ay, sos. Kasla, the red horse, naglaglag to ti pusom, ha. Ala, kasi ano ngayon daw? Delikado nga talaga. Nay, dito naglaglag to nga kalding. Apay nga, hindi kita daw, kadingunan. Agoray ka pa, Siya ti doktor, ha. Naglaglag to bang anglet. Tapno maagasan na ita sakit mo, agsalukag ka, baka matay ka, simumulagat, ala agawid kan, tamahay bladak, inaorasan. Dan sakit di sadsadod mo. Pasok! Hello, Doc! Kumusta ka? Siya, malay! Sik ka manon! Apo ka, magapaumaga, tugaw ka, magdasakit mo. Ang daman sakit mo niya. Mga rundo, nagsubli-subli mo sa sakit ko. Namutan, di nagsama mag-agasan na. Subli-subli dahil sakit mo nga kunam. Ala, sige, aguray ka tayo, check na dagiti dardara mo na. Kun tak-takin. Dardaram, tak-takin. Isbom. Number 1, isbom. Bago dahil ta, i-check ko pa dahil ta, kilikilim. Dardara ka datak-takik daw. Is-isbaw. Dahil ito yung check up, pang malupitan dato yan. No, hamo nga malasatan dato yung check up ko. Awanin. Sa bali, pagbalin ng dahil ta bagin. Pagbalin nga sa bagit ito, bulprag. Bulprag? Nga kamatin daw. Nagpukanap ka niya mo daw. Buka. Awan, di ato nga saon. Sumanao ka, tadat samat, sakit mo, sumanao. Check ta dahil, kuamon. Nung dati, gurigor mo. I-check mo no, dagurigor ko daw. Ay. Nga rodan daw. I-check mo na no. Adati, kwa, gurigor ka. Goray ka tayo ipaipit tamang pelaang man. Dati malangan na ta. Thermometer daw. Thermometer. Thermometer. Agoray Ipitin. Ang ka nga ninyo, Bran. Ada epilepsin? Ada epilepsin na yun. Ada kacil-kililing mo sa katalaga. Lagoray. Gamit ko nga thermometer, Kita. Sa anong may mabasa daw? Aguni dok deta? Aguni deta. No, banganan. Dok. Kunahan nalpasan. Kita tanto. Nalpasamit daw. Tak.
Aywan, nalpasan daw. Tatawan. Itawan daw. Ang utam. Nya. Okay. Effective dito thermometer ko niya. Talaga ta sakit mo. Ala aming daram kada isubom. Pati takkim Kasano ngay nga alaam daw. Alaan ka utang. At ikang kati kwa pagyanan isbom kan takkim. Sige daw. Ikang ka daytoy punuam dagitoy. Wun Punuam daw. daytoy. Okay? Sige daw. Itoy. Punuam ti isbom. Kapag nagdaktal mo tan daw. Makaisbo ako may kastakal daw. Kasi talagang ma-check data sakit mo. Tapos sigurado. Kaya ay ganam. Isbo day to'y daw. Alis buday ta. Day tangay daw. Adaw. Sabi ko. Punuam ti takki. Takki. Huwag takki. Punuam ate Pag-alala nga ti takki daw. Takki Nagkasilang nga takki tinuang kada takki ti kabalyaw. Takki ti kaldi nga mga paglalawakan takkim laan. Punwak daw. Punuam ata punum amin. Kanon to pa nga mapumpuno daw. La basta punuam mangangkat ti adulat ta. Kanon to pa nga mapumpuno daw. Awan ti adu nga reklamo. Ya alam dagitan. Ina nga rudan daw. Ala kung nagito'y pagjalan ti isbo kada takkay. Wan sige ingkan. Manungal daw. Sagbay nga agsubliak daw. Basta mapunom daytan uray niya nga manong aldaw. Agsubliak Agsubli ka daw. kanya kon wine. Sige nga rudan daw. Lain ka, Nakaon. Juan. Thank you, Dok. Ah. Bye. Thank you, Dok. Bye, Dok. Bye. Nyama ni doktoran. Pag yan ang Facebook yung takik, mga angaw sa amo dyan nga doktor, nagwapo pa yung mga. Naku. One eternity later. Ay, makabanlog mo tumuli dito agdan. Nagdagsin mo tin dito yung isbo ko. Ay, hapo. Dagsin nga talaga. Nyamot tin. Tulad ko pa lang dyan. Klinik ni Dr. Daite Isbok, damdaman to di takik. Few moments later. Ay, nabambanog mangyul ulit ti takik ko. Yaman ni doktoran. Ay, apo. Yeah. Nakabanog. Nakanga tuntuki di dito klinik na ni doktoran. Pasok. Nabambanog na, Dok. Apay ta nakamas ka. Na-COVID na gamin daw. COVID ka? Okay. Sumberkan dito yan. Baka mo ko. Ano pa mapasama kanya dito ka. Ay, gyaman na, Dok. Talaga nga nabambanog na. Apay ta nakamas ka. Kina-COVID na nga ro daw. Isungarog nga isbukin takki ko. Apay nagbid mo nga napuno mo. Dahil tagitang doon nga plangganan is bukin takke. Imposible. Kina-COVID na nga ro daw. Amuyo ti symptoms ti COVID. Di ka da. Doktora mo tin takki. Ay, nagtakki ang doktor. Nag-uyot na, doktor. Pormi pa nag-inom ko danong doktor. Iso nga napunpun nun, aday jay ti kwan, isbukaw. Hindi pa nagtaktakik garo, doktor. Napuno mo jay batyan. Pag may tad nangarod ka na COVID ka, ta napuno mo amin na kita nga doon nga planggana. Kaya mo sa mga na-COVID na daw. Medyo lang. Mangirumon mo dito nga, doktor. Apita tumanobutob ka dito. Awan daw. Di ba na-COVID ka nga kunam? Awan daw. Agore tayo check ko man, no? Tapay lagurigur mo. Lai, batay mo to sa ganito. Batay mo. Apay tasakak daw. I-check ko garod, no? Dagurigur mo pa. Ita na COVID ka nga kunam. Nyakit kita. Apay nga daw tamutin daw. Apay dagiti sa kam. Kaslang na pa nagkaliti. Kamutit. Napanak pa nakigapas na daw. Marig na? Aray! Ay, awan guri-guri mo, awan. Ikang kati pagkargaam, tayong ka mga nati isbom kintak kimjiwar. Dagita inurnong mga dua nga planggana. Sige daw. Na itoy, malang-alang basi jiti takkim ha. Nagloko ko rin daw. Nagado di taktik, may sabatsa, bati lang maganti pagkargaan. Di kaya mga sawon, isarek mami nga takkim dito, nakabangbang se. Kasi kaki din daw, kapag ngamin papala na may sabatsa nga takkay. Basol mo, tanamati ka. Kaya mo sawon daw, lupon na laang. Ingil ulik pa yung mga di taktik dito isang batsa. Alay nga kitin eh, alam dagiti pagkargaam na eh. Kargaam dahito iti takke, basi lang ha. Sige daw. Tapos ato isbo.
Sige. Tingkan. Ang tatuyin daw. Yaks! Nagbangsit! Yaks! Nagbangsit! Nagbangsit dahil tatakip. Gagangay Apo. na ka daw. Tamay sa mga lawasan. Nagbangsit. Agsat sa magsakiking ka nga pasyente ko. Hapo, aya. Natis buti ta. Atoy daw. Ay, tatakki. Atoy daw. La, kanang paila dito. Kanang. Ha? Atoy nga ka nagtatakik daw. Nagloko ka magtaon. Di ba, i-check na dito. Takkim ni Disbong. I-check ta. Basta anong mga machik ngay daw. La, kanam. Ay, balinto mo lang mga taki ata. Ah, kanam na tatakkim. Kanam. Kanam. Nga mo taon. La, kanamon. Awan tayo nga, kuhan. Reklamo. Kanam. Kanam na tatakkim. Siyempre, pabulon mo. Inuman mo tayo bomb. Inuman tayo bomb. Inuman tayo bomb. Nalpasin daw. Talpasan. Kinan mo takkim. Inin mo bomb. Iso dahil tati agas mo. Anya?